ndahiye ku mugaragaro ko mbaye perezida wa Amerika nyuma yo guhangana na Joe Biden na Trump nkabatsinda. Intego ya mbere nihaye kugeza kuri abantu bakurikirana TikTok, utazamforowinga wese azaba ari umuhirimbiri kandi nimufata nzamuha nyina. Ibi mbigaragaje imbere y'abanyeshuri bize Harvard nk'uko nayize nkoresheje igihe kirekire ntataye umwanya w'ubusa. Imana izabimfashemo, abantu batubatse tuwarete nzazubaka, n'abazineye hejuru bose nzatanga akazi ku bantu benshi bazikorera amasuku. Wowe Perezida Trump, impamvu watsinzwe